Dobar dan i dobrodošli u još jedan tutorial. U ovom tutorialu ću vam pokazati kako da skinete Euro Truck Simulator 2. Na Google vašem pretraživaču već imate Google Chrome, Mozilla Fox, Explorer. Kucate D Pirate 2. Idete od download Music Movies. Kucate Euro Truck Simulator 2. I kliknete ovo Parite Search. Sad vam tu se učita. Sad kliknete ovo Savite ovdje se. Kliknete Save. I evo ga, Euro Truck Simulator 2. Kliknete na njega. Idete ovdje Download, gdje će vidite Get this torrent. Kada kliknete na to, pojavit će vam se ovdje u redu. Ja ga neću skidati porque već imam. Kada ga skinete, vam će pisati settings ili šaljem. Kliknete dvoklik na tu, kliknete dvoklik. Idete evo ga ovdje. Evo ga. Evo sad vidim. Iz utoreta sad već možete da izađete. Pratite nas i na, imamo mi naš YouTube kanal. Kliknite run. Imamo naš YouTube kanal, zove se DS Games Bijal i pratite nas. Evo sad kliknite ovdje run. Run ste kliknuli. Run, kako već go. Sada yes. Sada klasično instalacija. Ok, ili će biti na srpskom, samo napomenem, idete next i install. Ja ga neću instalirati pošto već imam. I to bi bilo to. Vidimo se u sljedećem tutorialu. Ćao!